amagama lathi ngiphila kuphila lokuphilako. Ngicela ukuthi sikhulume ngawo sisangena kule nyanga. Siyaba lithuba nje ukuthi lokhu semthandazweni sesiyabapha-ke nebazalwane. Sesingenile kule nyanga ye-11 kule month le. Lesi sikhathi sibe sithi nasithandaza sithi siyakwemukela uNkulunkulu uyaphila phakathi kwethu njalo ngenyanga yokuqala, njalo ngenyanga yesibili. Sisinaka-ke uVumvo athandaza. Abantu sebayeda enyangeni phela. Bangathi unenyanga zithi bangi-12. But-ke kude inkinga ngoba nembeza umcoka. Yebo-ke sibese sesithi ngoba iBhayibheli lithi dani konke lokubonakala kukubi. Sithi nakhona nje kude inkinga lokuthi uthandaze uthi wena Nkosi Jesu uyaphila njalo ngemanti yokuqala. Wena Nkosi Jesu uyaphila njalo ngemanti yesibili. Yabo lokhu avoida nje into. So sesingenile kule month le. Bazalwane sithi nje asiniphe lokho ukuthi siphila kuphila lokuphilako. Batshali base bakuveta lokho. Sileke nje nokuthi siyabonga sibe sibakhumbude bazalwane ngoba ngathi kufana ukuthi siyajoyina ngesencela ngilithanda ligama ukuthi nanga ama-followers nanga nayi team lesijoyinako. Sachaza ukuthi emshadweni edinini lethu sathula ligama ukuthi uNkulunkulu uthi asivete bazalwane ukuthi sibatshali couple. Sathi sibatshali family because we knew ukuthi vele bantwana abantu abakhona. So ngila khona-ke kwafundiseka nokuthi vele mani bantwana abasangabatholi bantwana noma bangaba na 5-10 years bashadile, they remain couple. Ubona nje firstborn umfana wokucala nasafikile sengane-ke anendani beyifamily. Uyabona nje indzaba ya-3 i-third dimension kodwa-ke khona kuma-video emfundisi. So siyabonga kulabo labasithandazelako bazwana ukuthi achaza lokuningi. Wasewabona nje umuntu emshadweni wakhe ukuthi akuphi imali 30 emalangeni bani bebathola 30 emalangeni ama-couples. Sithi 10 emalangeni 10 emalangeni 10 emalangeni walokhu nalokhu. Sithi nje siyabonga. Nawe siyacela ujoyine kulabo labasithandazelako. Uma umfundisi ashumayela nawe utazi nje umfundisi angimuva mina. It's not about the pastor. Wendani wena uyamthandazela yini? It's not a one man show. Le emabandleni nje akube khona los bazwana ababe nako lokuthandaza. Ngabe lokuthi hayi mina umfundisi. So nathi kwaba ngiloko ukuthi salungisa imali eningi. Ngakho nje besifundisa lokuthi umshado kuthi uphume isitifiketi nje bantu umshado bafuna leli zinga. Thina-ke sathi besingaya kuphi sathatha le mali sayiconverta. Sathi hey sina le mali sihlanyela ngayo la. Sacela abazwana ukuthi 10 emalangeni ditaba tintsathu ticelo. Sathi-ke lo 10 emalangeni. Sho lo 30 emalangeni lo shokuthathu baNkulunkulu. Wele kodwa-ke nakufuna lokho kukhona. Sesendela nje ukuthi siyayibona le ndlu yokuba batshali ngesencele usiphile uNkulunkulu ema-project nako konke kuhlanyela asimemetele ke thina njengoba neligama niyalade salithola to be the zombies ukuthi lokhu kuyasebenza nje kungafuni kubonga. So nathi-ke sathola lelo gama lelo ukuthi nje uthi Jesu kuMateyu 6 nawu uphamani ungashaya amacilongo. So nathi-ke yabona nje lokuba khona sibantwana esikolweni labethe icathulo. Yebo kuhle labakwendako ukuthi asifakeni imali manje bese bathengela ke bantwana icathulo maybe balishumi kuthenga ama-uniform bomkhulu nabogogo bomkhulu nabogogo nani. Why umemedele? Phinze futhi-ke kukodwa nokuthi-ke bazane bahlunyiswe noma labanye bahle bahamba nemali-ke bangabuyi nayo. Phela njengoba udile wathi okhala ukuthi oboleka imali sahamba futhi wabona soyikhokha ebhange sabuya sayifaka imali sakuniketa noma kunelisheke sakusendela. Buyisela bathi okhona labanye ukuthi basitakale. But nje whatever the case is sakhanza nje ukuthi awubazalwane bathesta kukholwa kwethu ukuthi ngabe le project vele nayibamba la. Ngoba nje uyabona umfnakethe akhala athi mfundisi batshali mani vele nite lapha kumatime bese uyacabanga ukuthi njengoba phela nawe nasekukhala lomunye ubathi labanye uyakhuluma nawo. Uyabona ngikhathi ukhala nangilomunye uyakhala angakubuki nje umuntu angakubuki nokuthi uthini. Ngiko-ke bese phinze futhi sekuba inkinga nathi okucela ngoba siswade ngihloniphise uthi ungabe usibhoshela sihlahla ngoba asidinga. So but whatever the case is sithi nje asivetele ukuthi siyatshala ngala ngesencela bese-ke la ngifuna kugcina khona ngala ngasekudla bazalwane. Leti into lesikhulumako udinga ingcalo umthandazo. Siyabacela nje labatawushada nalabalungiselako ukuthi umshado njengoba sesishito nje ukuthi besingayithatha le mali ziye le emahhotela kuthiwa emshadweni wabo. Manje-ke sihlale sisho sithi umshado
bantu batawukhuluma nge-decoration ne-instruments beyisetheke kahle, bakhulume nangani ngani bakukhohle nekudla basho seyikudliwe lapha. But uma kunento le takhansi iyasala 10 years, 5 years, 20 years kutaba i-ring. Sathi-ke sengithola lithuba nje lokushoshela kancane ngoba le tindzaba tethu timnanzi. Lokho ukuthi nje uma uyoshada uyabona lokuthi likhekhe nengubo yemshado, masudu, ticathulo, uphindze nekudla uhlabe tinkomo. Letinto leti lokuba khona nje ulungisela umshado kunanako. Uyabona into leti batawudla abantu bawuchitha imthoyi. But uma kunento lofuna uinveste kiyo i-ring, ngoba i-ring iyathandazelwa thina nje lethu iyahlala bo more than 7 months ihleti kuma-altars nasihamba hle sithandaza nayo. Phindze futhi ngisabekisa ukuthi nangabe nje umshado bongakhosta maybe 1,000 sibala labo instrument bo decoration konke. Le ring ithatha cishe more than half besingathi nje 500 because i-ring batakubona ngayo futhi ngileli hleti kudla senakukhohlwa. Anyways kukhona kuma-video langetulu. Sengithi nje ngiyafundzisa, so nakubona-ke lokho ukuthi nemthandazo uma kunendwe ilanga lakho lokushada investa kakhulu emthandazweni. Ukhona nje labanye nabaphuma emshadweni wethu bathi hey kodwa vele soyacabanga ukuthi umshado womfundisi bongaba njani. Wasuthi babe ungifundisile ukuthi umthandazo is all about impacting people. So lapha-ke bekhona nami mhlawumbe MC ngicela abanye thathu sithandazela la. Le program yakhiwa nguwo kuyathandazwa la. Ngakho nami nje ngathi noma ngangena bazana babambene lapha bese ematafuleni kuthandazwa. Ngathi ngifika nami ngangena ngafika ngathatha umbhobho ngabe ngithandaza. Emva kwaloko ngabita officiator because umshado certificate siphuma nje. Le program yethiwa nguwe. Lokuthi wenda ini. Anyways ndakuthola lokho bazana kukhona kuma-video ngetulu. Kodwa-ke ngilandzela lapha-ke ukuthi-ke sibonga nje ukuthi sibatshali siphila kuphila lokuphilako. So uyasipha-ke uNkulunkulu ngoba through le mithandazo ngako nje lokuthi ngikuvede through le mithandazo le nisendela yona nawo lo abajoyina labanye asimphakamise umfundisi wethu ku-local church. Ngiloyo nje siyacela ukuthi asoyisukele nje inceko uyihlebe emthandazweni nemkhokhela. I-output determine i-input. So nathi-ke maningi lama-input ebazalwane. So ngabe sesiyabadoja-ke nasingalethi i-output. Ngicela ubhale lapha phasi uthi input to output. So sithola-ke lokho ukuthi siphila kuphila lokuphilako. uNkulunkulu uyasimangalisa. Yinto lesiyiphilako. So ngiyacela-ke ukuthi sonke sisangena abazalwane asibambe lamagama la. Nangabe-ke kwakushiya asikuphe kancane ukuthi kusho ukuthini lokho. Bowatini ukuthi nako ngihlele ngibekisa ngako i-nursing, accounting, teaching. Sibekise nje lokho ukuthi niyathi zema-accounts ayaphila nje. Ayaphila ama-accounts. La hleti khona siwathi i-nursing nje. Khona nje abantu laba ungena eminyakeni otako. Labanye bangenile benti nursing, labanye benti teaching. Do you know ukuthi nursing iyaphila? Then-ke nasungena sophasile form 5 whatever. So uyangena-ke. Lokuphila kwale nursing ufuna ukuthi nawo ukuphile sibekise-ke ukuthi nje besingathi nursing ithi 2+2. Ungathi wena 2+2 bese uthi ngi-22 ngoba u2 lababili. Naso sokhenzakala ukuthi ithi nursing noma accounting whatever. Engineering ithi 2+2 wena so 22. Ayisaphili-ke le nursing. So nasithi nje i-nursing iyaphila. Sebangivile-ke bazalwane ukuthi ngakhathi balele ebusuku wena ku-laptop yakho uyadadisha uyafunza. Wenda ukuthi le nursing iphile la kuwe, le accounting iphile la kuwe. Kuyafanana-ke bazalwane kule nyanga lesingene kiyo nje this month is 11. Lo 30 days nje itolo ngakhathi sithandaza bese nje lo 30 days uyi-virgin wonke lo. Nyaloko sohlephukile ngoba sesingenile. Lo 30 days wonke lo. Uyaphila Jesu. So nasithi-ke siphila kuphila lokuphilako. Angibekise nje kuyaphila lokuthi ngingahlobongi, kuyaphila lokuthi ngingaphingi, kuyaphila lokuthi ngingebi, kuyaphila lokuthi ngithanze makhelwane njengoba ngithanza mina. Asengibekise nje lokuthi kuyaphila lokuthi ngingahlobongi ngingaphingi. Yabona nje abantu lokhenzakala ukuthi laba betempilo bathi nabe kuyakwehlulela ukuthi ithipha usebenzisa i-condom. Ngikhuluma ngemahedeni kube khona ukuthi yabona mina Brian ngiyalala namantombazana ngiyalala nje. I'm sorry to say that. Ngiyalala nje but ngiyakusebenzisa lokho condom. Sivile nje endvuna nkulu nakathi kuthiwa ngeminyaka kunebantu labangu more than 4,000 labasha. Labasha ngaba ukuthi labasha infection phindze labasha is by stage noma status ukuthi bantu labasha. So kwashiwo kwathi i-crisis phela le. So uyakubona-ke vele. So kuthiwa-ke abantu at least abacondomize. Uyakubona-ke lokho ukuthi singathi-ke at least uphila la.
uyaphila lokuthi ungatholi igciwane. So ngakhasi nje thina kuthiwa singahlobonga singaphili. Uyabona nje abantu nasebaphingile sekutholakala umfana emshadweni, lo mshado awusaphili ngalokuthi wena awusaphili impilo lephilayo. Sho silokhu ungaphingi bazwana kuyaphila. Na uqhubeka nje ungaphingi utawubona ama-benefits. Na uqhubeka lo musho ungalali ungakashadi utawubona ama-benefits. Phindze ngalokhu kungebi nje kahulumende inkampani. Uyabona nje nasuphume emaphepheni watiwa ungibabe ungimakhe. Nina labe bakho nje kuyekeleni kule nyanga le. Philani kuphela okuphilako. So lo thou shall not steal uyaphila level kumoya. Angamthatha ke mnisi njengoba sokungibekisile nje ukuthi ungafunza lama-accounts wenda exactly lokuphila kwema-accounts tabala kuwe. But na ungeke njengami nje ngizake ungafunze ama-accounts angizake sengiyenda inesi ngenda nalibhayibheli. So lokuphila lokuphila kwama-accounts akuphili kimi. But na ungangivumela nje kunele 3 years nami ngeva sengiphila lokuphila ema-accounts. So nalapha-ke kule nyanga lena bazwa nakathatha uNkulunkulu hamba kumathapha funze nencwadi naye hamba uxolisa. Nako ke lokuphila lokuphilako. Wethi-ke beginners lokuthi why sithandaze kanje asengibekise nje bazalwane lokuthi ngoba sesibe neminyaka sekufundzisa lokuphila nokuphilako sabekisa kulama emakhapula siya kuwo sithi nje nabe la mshadweni mhlambe ngicabanga ukuthi imali noma nje whatever uyathi nawe ethi umshadweni akho kunjani noma ke emakhaya siya kiyo sifike sifundzisa ukuthi kuleli khaya leli lokhenzakala ukuthi la khanje niyacabacabana mhlambe anti malume babe lomncane kuthi nje kuthi semcabacabene. So words are beginners. Ngiyakuthanza ukuthi words are beginners. Na Jesu nje la ubuka ukuthi bekakhuluma live impilo nje ngamagama. Life is a series of words. Thina nje nasithandaza uhlala kusho umfundisi. Ngeke singicubise bo olive oil nabo holy water. Nasifika nje lapha siyathandaza. Ngiyabuka nje bazwa njoba nami nanyalo ngibuyele emthandazweni. Sengiphusha nje kunako lokuphishako. Ngani Paulo kunye ukuthi kwendeke nje usithandaza ngoba wathi uNkulunkulu yini ngale honored prayer. Asekumele lokunye ukuthi bile nje la mthandazweni. So ngiyakupha nje ngalokuthi ngiyakuthanza nawe. Lokho ukuthi ngiyabuka nje ukuthi lobo mfuna ubona ngiyababelanga uyathandaza nami bangibona ngifomile ngiyathandaza. Kwendekeni kangaka. Kwendekeni kangaka. Siphukhuluma amagama. Kuneligama lelithi wobemo lo wobemo mele words be more. I-abbreviation lo wobemo words be more. Yeah, even noma ngabe bohola ngedegree uhamba wafunza more years maybe u-add 2 noma 3 7 years nawe bohola bo 17,000 so ne degree I mean so ne masters yakho lakhansi uyahola lebo 30,000 depending to that company. Why? Vele words be more. Impilo nje even angasencele words be more. Nangala the more uthandaza mangibe njengoJesu kaningi yethandaza wobeme. So words be more. Words are beginners. So labantu laba ke bonke ngaba ama couples ngaba imindeni sibe lokuthi nakhona wathi ayimfundisi kuyangihlula mina lokungahlobonge kuyangihlula lokungaphingi lokungebi. So ube khona ukuthi awuqala ube semthandazweni nje ukuthandaza lamagama lathi mina ngiphila kuphila lokuphilako mina ngiphila kuphila lokuphilako mina nje ngikhuliswa ngiloko bazalwane nakule nyanga lena nje ngibona uNkulunkulu uthi sibodla live lakhe sidla inyama yakhe sengikufundise kaningi lo uyangipha namhla lo sinkwa sami semihla ngemihla kusho Jesu kuMateyu 6 kusasa nje namhla ngicibelo kusasa mhla ka2 noma namhla ngibuse kangakanani ngidzinga namuhla wakusasa phindze nangemsombuluko mhla ka3 ngidzinga live la ngemsombuluko thina siphila ngamagama laphuma emlonyeni hayi laphume uma wena sekumhla ka4 solophila ngamagama lweve mhla ka2 ngeke ukhone ngoba kuthiwa thina siphila ngamagama laphuma lokuthi ngikuthanze lokhu bazana ukuthi nasibekisa nje ngeKing James usikhuluma Jesu lapha kubhalwe ngared uthi Sathane eguqulela ngamatshe wendesinga uthi Jesu kulotshiwe ukuthi umva ngeke azaphile ngesingo sodwa kodwa umbuphila ngemagama laphuma. So uyabona ke wena nangabe ngilesihlanu solo wena wagcina amagama laphuma unless kushintshe iBhayibheli siphila ngamagama laphuma ngilokuthiwa it's a rhema word is my now word buka ke. So uma ke nami kukhona ukuthi live lami mhlambe ngemsombuluko kuthiwa ngifunza incwadi yabaseGalatiya le ncwadi yabaseGalatiya iyaphila ngayithatha ngayifaka kunjalo ama accounts asisibekise nje labo 4 years lebendiwa lapha nawe nebonesi ngo accounting thine lo 4 years umenda langa lini ngive kahle uma nje uNkulunkulu asimnizi lahlala kwendeka yabo nje incwadi lethu buba base-Facebook First John boPeter boThessalonika even emaHebheru uyayishaya ngelanga lini le ncwadi lethu boPhilippians boColossians ke sesabakala kuthi Colossians uyamudla ukale 16 minutes umdla wonke.
So uyakubona ukuthi sothi angivake noma ngithandaza uve kuphuma leli livi lemlonyeni dibhodla letikudlile. Ucabanga sikuthathaphi nje lama teaching ngathi dibhodla letikudlile. Ngeke ubhodle ungakahle. Wena ngabe uyathandaza noma uyahlabela noma wendana asiliva leli livi la kuwe. Ngalokuthi phela ngeke vele umthandazo ukubhodla ngeke dibhodle dingakahle. So ke bengila kuthenini uma ke uNkulunkulu nje abeka ukuthi hey mnisi kufunakala ukuthi engamsombuluko udla incwadi yabaseKolose diyalandelana nencwadi yabaseFilipi uqale ngayo bese uthi incwadi yabaseKolose. Sothi angikhanze sengiyaphila ngilose incwadi yabaseKolose nayaseFilipi iyaphila. Mina-ke ngomsombuluko ngiphila kuphela ukuphilakho. Asibekise lokuye noma ngathanda njengoba nje liphilise lo ngobelane thina nawo nasingalithatha hawu ngathi kungaphela ngosami bantu bangakwenda sitawuthi ebebe singathi sithiwani ngawuthini nje ngosami thina sithola kufa lokufako kufa yes kufa lokufako nalo le gama ya kufa lokufako. So ngikho ngasho one time ngathi bazalwane nasinathe emandi sisuke sifune emandi asemandini nekudla mbamba nasikudla kudla kulapha ekudleni nasidla kudla sisuke sidla kudla lokulapha ekudleni. There is no way ukuthi ungathola kudla ungayi lapha ekudleni. Phinze nje futhi nami ngathi ngifuna kuba mandi ngingene emandini angingene emandini lekhathi emandini kumandi kumnanzi mani kuba ngithishela ufundisi. So ngiyakhumbula ke bakuva abantu so emandi asemandini kudla kusekudleni. So neliphilise ngiyabekisa ngalo kunekufa la but neliphilise ungakalithathi walenda le kuthiwani lokho lama precautions akhona sibona nasa kanje ngiyaxolisa kusho kanjalo ngiyadibethe empilo abakuthanzi but ngikona ukujudana inenzambo futhi kuyithatha uthatha khunga kanje nesibhamu kanje but nje sibekise ngaleli philisi. So uyakubona ke ukuthi leli philisi lihle lapha ngeke so nalokuphila lokuphilako bazalwane hey ngiyayithanda le ma academics uthi ya man ungakadadishi uhlala ufome ngeke mani lama accounts angena la ku angiphethe ngalokuthi bazona sebakuvile ke ukuthi indzaba lenkulu ithi mfundisi woko siphila lokuphilako kusho ukuthi uma basathandaza nje njoba nje siyathi ukuthi sibe sivete le video bese bazona banezinombolo tethu ke nawubona lama video noma ngabe lamanye nje ama video mhlambe ubona kunebantu labangu50 lababukele labanye ngosami sebaticelela ukuthi utabuthola le video ayifake lapha bese ke sokulalela abantu labaningi. So noma ngabe bangi-20 labantu abangi-20 kwalo tawushaya abude so lokunye ke ngoba isikhathi singeke sangivumela so tahamba ukuthi ukuthole but nje let me make myself clear ukuthi sasitabo sinasithandaza ke njengoba nathi siyakwenda sibatshali. So nangisi nje mina ngiphila kuphila lokuphilako ngifana nokuthi nje ngathi ngesekudla ngilokuphila kwaNkulunkulu ngisebenzela itandla ngiphila kuphila lokuphilako ngiphila kuphila lokuphilako ngisho ukuthi lokhu lokusekuvini ngiyakwenda lokhu la kuma accounts ngiyakwenda ingakho ke bese ngiyacethe ama account lokhu la ka nursing ngiyakwenda ingakho ke sengigcina sengigraduate aka nursing. Losho bazalwane iBhayibheli lithi asingagcini ngokuliva asilende. So silive nalithi thou shalt not steal, don't steal please. But wenda njani wetha beginners nabo uhlula kweba nje awucala uphokudetha mina ngiphila kuphela lokuphilako na uthanda futhi ungasho ukuthi lo do not steal ngiyamphila utawubona nje zokhona ukuthi iphilisa ungasebi phinze futhi mina ngiphila lokuphilako thou shalt not commit adultery umlomo usho uyalala napho uthi ngiphila kuphela lokuphilako lokungahlobo ngiyakuphila lokungahlobo ngiyakuphila lokungahlobo ngiyakuphila ngiphila kuphela lokuphila ngizama kwenta example utathi khanza uve ukuthi lentombi selahlele licingo noma ithi hayi mina ngisafuna nje ukutala kuwe phinze nawe utavuca ngisuka nje sasafundisa ngejustification la bazalwane words are beginners angiphethe ngokuthi siyanithanza kakhulu enjoy this month uNkulunkulu akubusise nenyanga yokugcina ikakhulu ke sesonza nasenyangeni yokugcina laba thina labanye sadalwa khona siyanithandazela nyalo nje ngihamba labanye benu ngiyabade amagama abo ngikola abanye bayavela ukuthi mina mfundisi nami ngikona ka YouTube so sibe siliste ke bonke nalokuthi nje ecingweni kuyavela abantu abasubscribe lapha ku account yami wena ungakuzama ukwenda loba ngeke khona so mina ngiyakhona nje khona la ngisengabuka khona bonke labantu lasiba more than 2000 laba subscribe labanye ke bayi group so ngiba nesikhathi nyalo nje siyothandazela bona ndaphinze ngichafade nje ngelicingo phinze ngibuka nalabo ke laba comment nalabanye ke beni lesibakhumbulako ngoba babe uyabathanza abantu babo ungamangali nje nase kule nyanga sophila kuphela lokuphilako so ngicela usho umva kwami ukuthi ngiphila kuphila lokuphilako.